тою тарап кеткени, Жақыптың көргін еткенін, зарланып жүрген байқұштың талабына жеткенін, Ноғойдың ұлы Жақып тұр, оқатын қылып жатып тұр, аралдың башын жай алып, Алтайдың тосын таянып, Ақсу менен кичерден ичеріне чай алып, иленің башын таянып, Қарашарға мал көктөтіп, қалмақтарға көптөтіп, Қазақтан көріп қордықты, қалмақтан көріп зордықты, байқұш болып азғандар бай Жақыпқа жолықты, қиладан көріп қордықты, Қытайдан көрдік зордықты, Ороздығандың он ұлы, ополту қалған жеріне, ойрын болғаны бай Жақып, Ноғойдың келбей еліне, байдың екі баласы, о басқаны Қашқар таласы, бай екем Жақып қанты деп, басылбай жүрді санасы, көз қаманатын үсөндің, алғы тайға кетіп түзөлді, баш көсмек болды баласы, басқан жүрген жерлері, Манжурия таласы, Тебіттің арқы тұшында, тырчықпай қалған ошонда, қылыптыр Қытай өкімді, қиырынан азып бай Жақып, қылмышы жоқтан өкінді, қыстосын көріп қалмақтың, қиналып Жақып өкірді, азған менен тозғондың, ата-енеден бозғондың, арғайсысын о бір жақтан, ұшын айдап келіп қошқондың, жетиміш болды түтіні, жетіп барып арыз айтып, жер алуға күтінді, иленің башың үч арал, ататып алды жеріне, азыр қысын жайлап тұр, Азовийдің беліне, айта берсе сөзі көп, азыр құлақ салыңыз, ошың арыстан Манас кебіне. Тойдан кейін тоқтолып, 2 жыл таман өтіптір, Манас бойғы бүткені, тамам 3 айға жетіптір, Байбиченің көңілі башқаға қуып кетіптір, өз тамағың есте жоқ, жөгөрін үтші көзге жоқ, бал шекерге қарабайды, башқа тамағы жарабайды. Жесем деп жол бор жүрегін, мұндан башқа санабайды, жетпет жол бор жүрегі, жинди болып Байбиче, ошондо жеригинен жүдөдүң. Жылқычыға бар бергени, қаңғайдың қара мергені, бір қара жол бор сатты дегені, жол борсын атып салды деп, терісін сейріп алды деп, бор жүрек башқа еті, қош жанында қалды деп, айтқанын шиыр руып тұр, алдынан чурап шығып тұр, барып қалды шиырды, жылқычының жолуна, қара құлақ жоңжамбы қармай барды олуна. Қайыптан дүйнеңе тап деді, қарап тұрбай жылқычым, қайтылдамдап чап деді, жашырып жап жүрбегін, жарып жол бор жүрегін, алып кел дедің өзіме, ата-енеден сен Жақып, көрінесің көзіме, қалағаның барысын, қаншада берем өзіңе. Байбичең айтып бұ кепті, жылқычысын жіберді, жылқычы бұға таң қалды, ақысына жамбалды, арағыны ортоғы ал жылқычы сандалды. Барса жол бор жатып тұр, зыңқиып мұздап қатып тұр, жол борсын жүрек алғаны, жолға қайра салғаны, жол бойында бір би телиден өліп жатып тұр, жылқычылар жиылып, аны сойып атып тұр, анымдан алды жүрегін, өкем бірдей бермеке. Байбиченің бұл ішін байқап сынап көрмеке. Жылқычы жолғы салғаны, ертесінде түшченде, жылқычы келіп қалғаны, жылмайып басып Байбиче, елешектен қас шығып, екі көзден жас шығып, Байбиче келіп тұрғаны, жылқычың аты Бадалбай, Байбиче келіп кеп айтат, Бадалбай балам деп айтат, екі жүрек еміне, жол борстор жолғы жатқанды, Жеғанғайдың қара мергені қатарлап өкін атқанды. Жамал жүрегін жол борс деп, менің башымдан шорым қатқанды. Айт Бадалбай балам дейді, анықтап сұрап алам дейді. Байбиче сөйлеп салып тұр, жүрегі деп жол борсын, Бадалбай айтып қалып тұр. Алдам азыр тұрбайбы, жалған айтсам жашайымбы, ақсың менің ұрбайбы, қыласыз бұ дары деп,
қийлап артабаны деп қызарып ағып тұрғайбы о жүрегінен қаны деп бадалбай айтты баянды ошондо байбиче көнү жаялдың желкеңдей басып байбиче эми челекке суусун салганы оозу капка жезказан эки жүрөк салганы чала улап ышырып жанга бербей жалмады сонун экен буда деп сорпосун ичем жуда деп эки аяктай сорпосун немесин койбой жалмады байбиченин талгагы эми магдырап канып калганың байбиче жыйдың эсине байка уккун баягы Байжакыптын сөзүнү эрман ас бойго бүткөнү 9 айга жетиптир эми 9 ай 9 күн болуп оолго толго жаңы киргени бейшемби кечи түн болуп курсакка бала бүткөнү кубаттанды Жакыпжан аман эсен тууса деп Назыргаң айткан канча мал карынга бала бүткөнү кайраттанган Жакыпжан каралдым аман тууса деп Назыргаң айткан канча мал Акбоздун бээ союлду алтындан баккан коюлду анын сайын байбиче айгайын салып чоюлду коңшунун баары жыйылды козголгон сайын байбиче кокуюн айты кыйынды ордого толо жыйылды ойбоюн айты кыйынды бала тууруп экен деп Байжак жүрөк дегдеди бала койсо чиренип байбиче бою тердеди бала катуу чиреди байбиче баккан тиреди бекем туйлап кеткенде басып турган о катындар башы жерге киреди байбиченин ичинде буңа жыдарбы жолборспу жең адамдан арга болбоспу бала туйлап кеткенде байбиче көзү сүзүлдү белдемченин жакасы беш жеринен үзүлдү алып келип Байжакып эң аксар башыл кой чалды ай туякка бей чалды ай мүйүзгө уй чалды айыр өркөчкө төө чалды анын сайын байбиче ошондон айгайына баспай үн салдың эй менин жанымды жечү балабы же жарып иштен алабы бул башымды жечи балабы Байжакып же жесир калабы же жабыр баян шербеле же менин жатарым кара жер беле жараткан жапар кудайым мени кандай жалмачу бала берди эле баканды кармап бакырды багышы менен бүүдөн немесин койбой чакырды түндүктү кармап түйүлдү көргөндөр жандан түңүлдү 7 күн тартты толгону жергеси чарчап болгону 6 күн тартты толгонуң айлы чарчап болгону толгосуң эми толду деп тууру күнү болду деп бердикенин катыны беленденип калыптыр дамбылданын катыны даярданып алыптыр ак балтанын катыны азыр болуп калыптыр Кутубайдын катыны курсагын оңдоп калыптыр Кудай берсе туар деп куруп калган Жакыптын ошондо кулагына салыптыр байбиче туйт дегенде Байжакып ыйлап каңгырап бакырып ыйлап озаңгырап баласы жоктон жүдөдүм эркек бир деп бирөө жүгүрсө менин жарылып кетер жүрөгүм ботосу жоктон майышып боздоп жүрдүм кайышып сүйүнчү десе бир адам тура албасмын тайышып өзүмдүн өзүм жайлайын өңдөй өңкөй бышты кара боз 50-40 байлайын айылга туруп нетейин адырга чыгып кетейин токтолуп туруп нетейин ошо тоого чыгып кетейин жыгылсам да аталсам да же кайрат кылып калсам да элге шылдың болбостой ошо эң жакка барайын алыстан айыл карайын айткандан кабар алайын ушунун айтып Байжакып кылар каң керме шайлатты 40 кара боз быштыны кыдырата байлатты жетпей калса менсин деп 7 курат байлатты эркек болсо ер болсо кыз болбосун не болсо кыз болсо үйдө калыңар кыймылдаба барыңар эркек болсо чабыңар эми таладан мени табыңар сүйүнткөн болсо Кудайым сүйгөнүм алгын жудайын кубанткан болсо Кудайым кураттан берем жудайын
еркекпі деп қызбы деп анықтап алып чабыңар, арадан мені табыңар. Айтып жақы аттанды, атты байлап қойды деп ошондан айылдағылар шаттанды. Жақыпбай жолға салыптыр, жорға басар үрүрү жолунан шығып қалыптыр. Қара жалды улап қайқалақтап алыптыр. Қайдан келді бұлар деп қағушы өгін тубар деп туу башына тоқтобой бозып жүрчүң эле булар деп болда кыры болбоду ушугулап азыр тубар деп еркек болсо кулуну энчилейин балама кем тала кудуре жеткирер бекен санама жорго затын жоюн катынын тууса еркекти мындан кийин айгырын кан борбоз деп коёюн ургачысынын баарысын ак түлөмө соёюн эркегинин баарысын ниети казат коёюн ушунун айтып Байжакып атынан түшүп алганы жылкыга көзүн салганы жылкынын баары чубашып жылга кирип калганы казганакай жабырга ат кулакты шабырга асты барып токтоду ошоң аркы теркиң оттоду ошондо туруп жатып кулап отуй турган окшоду аны көрүп Байжакып элмиң ак деп карап токтодуң аны таштап салыңар эми байбизеши шаканын мунун баянын угуп алыңар толгосуго 8 күн болгон толготко мындай күн болгон тарткандардын баарысы талышып колу түн болгон талышып турган келинди тарта көрө деди белимди 12 кат бек тартты оңдой көрө Кудай деп тартты какана суу шар этти баланын үнү бар этти карынды каты сүзгөнү 2 колго толтураган чеңгелдеп түшкөн ошо бала жерде туйлады бар этти ыйлады эркек бекен кыз бекен мага жан айтат деп байбиче жашын тыйбады көшүдү көзүң илинип көрө салган катынга мунун эркектиги билинип чочогу чыкты чороюп эркек экен деген эси кетип чыйырды эми жыгылып да кетти сороюп байбичең ан этти деп муну мартуу асып кетти деп катындын баары чогулду кайта башын көтөрүп жыгылдады жошуду антаңдабай катындар аныктап көрчү капырлар жерден алган тездеди дамбылданын зайыбы киндигин өзүн кестеди оромолун колго алып уроюн деп баланы ошо күндө бубала оң колун сууруп алганы ойбой татай детти деп 30дагы жигиттей колун сууруп кетти деп татай кокойун этти деп такырктагы кишидей тартып бутун кетти деп карап турбай катындар кармаласаң нетти деп канымжан катын муну айтат сенин кандай сөзүң жаман деп кармоого карың келбесе сен качып кутуламан деп бак дөөлөт жерден алганы бакырып жаткан баланы 15теги баладай көтөргөндө салмагы берген экен Кудайым берекелүү баланы көзү каткан бак дөөлөт көтөрүп алганы куртканын зайбы Канышбек озатмакка баланы оозунан эмчек салганы өзөңүн үзе бир соруп өлө жаздап калганы сандык толу май деди салгын кошуп ал деди 2-3 карым май алып оозуна сал деди 3 карым май алганы 3 кайтара салганы 3 карымдын майларын 3 саатка койбой жалмады эң астынан алып чыйырды оң эмчегин салганы абалкысы сүт чыкты экинчиси суу чыкты үчүнчүсү кан чыкты чыдай албай ошондо эми байбичеден жан чыкты чыгарып алып эмчекти чакырып журтка бериптир 8 союп жентекти тоюнбаган тоюнуп топтогон малдар союлуп аштын баары тоюнуп ар түрлүү малдар союлуп балдарын катып жетектеп май көтөрүп этектеп Байжакып кайдаң экен деп айылдакы жигиттер баары шашып энтеңдеп эмиң аны таштап салыңар ошо Жакыптанга баралыңар
Байлаған аты 48, бар өгүлүк теп-тегиз. Айылдакың адамдар арбып минишип, апкарып жолго киришип, тоого чапты топтошуп, адырга чапты антаңдап, бөксөгө чапты бөлүнүп, талаага чапты да борап, Байжакып кайда кетти деп барысы жүрөт жабырап. Эркектен неме калбаптыр, эки атты бирөө албаптыр, кермеде жылкы калбаптыр, кедеңдей басып Сулайка келип ордун караптыр. Кеткен экен ак балта кесишке жараптыр, керменин кесин карайын, эндин үйгө барайын. Басып келип Сулайка башын үйгө салыптыр, үтүрөйү ак балта үйгө олтуруп алыптыр. Көрө сала Сулайка көтөктөп чоочуп калыптыр. Абышкан дүйнөдөн тойдуңбу, жең атпай журт алган олжодон бир немең албай койдуңбу? Сүйүнчүгө шайлаган кызыр чалган Байжакып 40 кара ооз байлаган, 40 жылкыдан бир далбай сенин кандай бир шоруң кайнаган. Жана байлаптыр 8 куратты, ошолордон кургалып, ошоң олтурушуң уяттыр төрө. Ак балтанын катыны ачууланып акыры, эң айтып муну салганы, акырайып ак балта ошо катынга багып калганы. Кара жол той Сулайка, карасаңчы Кудайга, тойунбаган топор бар, жарыбаган жарды бар, куудун көй жүргөн куулар бар, мал көрбөгөн бакыры бар, айылда жүргөн айван бар, короодо жүргөн коңшу бар, кое буумага ушуулар. Эркек кызың аңдабай, эки жагын карабай, Жакыпка барам деп эбак чаап кетиптир. Эген бери рызкы албай койсо Жакыптын ак балтага нетиптир. Барбадым да албадым, жебалекетке калбадым, азыратка миниңер келбей менин дарманым, канча күндөн бери жакка каралашып жүрөсүң, канча сенин алганың. Ак балтаң айтып салганы, суу чепкенден бирөө экен, Сулайканын алганы, 2 челек бир чапан, мына мен олжом деп эрине таштай салганы. Бай Кудайга казына, барсаңчы Жакып кашына, катының айтып салганы, ага болбой ак балта мойнун буруп алганы. 40 кетти чапкылап, 50 киши таласа, Жакыптын жаны калмады. Кермеде 8 куратты, кез келген минип чуратты, катының эркек тубарбы. Карганда малын талатып, атамындай Жакыпты Кудай урар буңу. 50 киши барган соң, энтелеп барып ак балта да сүйүнчү сурарбы. Жалгыз илик көк чолук, жандоо кетип чабамын, Жакыпты кайдан табамын? Элкин атын көк чолук, еңишке кантип чабамын? Элирип кеткен кесек кул, алардын элесин кайдан табамын? Ууда калган итке окшош элким кайда чабамын? Ак балтаң айтып болбоду, барсаң байым деп катыны камап койбоду. Анда ак балта кеп айтат, ачууланып бек айтат. Кандай курган катынсың, калап алуу капырсың, Байжакыпка барсен деп тынчымды койбой жатырсың. Дөкүрсүгөн кулдар баргандыр, күлүктү минип алгандыр, аларын алып Жакыптын тарап кетип калгандыр. Ак балтаң айтып токтолду, катыны ошондо кеп айтат, катууланып бек айтат. Жүгүрткөнүн кишиң алабы, жүрбөгөн куру калабы, чапкылаган аларын Кудай өзү билбейби, чарчаган кулу карарын. Булут мени уссада, буйрубаса калбайбы, буйрган кишиң албайбы, чапкандар куру калбайбы, жазууда Кудай буйрса. Осы жазса да кишиң албайбы, көк чолук менен чабарсың, жазууда Кудай буйрса. Жакып байды табарсың. Барбаймын деп айта албай, бармак болдуң ак балта, катындын сөзүн кайтарбай. Байлап койгон көк чолук, басыгың ылдам шайтандай, ак балта чал бок жоюп, аттанып чыгып чок жоюп, жадым үйдө жатып деп, табылар бекен Жакып деп, ак балта жолго салыптыр, айылга жакын көмүскө, азганакай жыбырда, ат кулакты шабырда, кара суунун четинде, көгөтөктүн бетинде, минген атын суудуруп, bir kara жалды кулаби, bir ак сурулун туудуруп, шейрагын оңдоп шыпырып, тумшугун сыгып телчитип, энесинен ээрчитип олтурган экен Байжакып.
көк чолок менен ак балта ошо Жакыпты көрдү. Жайма жай жан жагында киши жок, Жакып жалгыз олтурат. Ошондо киши менен иши жок. Ак балта көрүп акырды, сүйүнчү деп бакырды. Кубангандан бай Жакып не дейсиң деп чакырды. Анда ак балта муну айтат, айтканымды туюнчу. Арстаным Жакып сүйүнчү. Ошо карыганда байбичең кабылан таптı сүйүнчү. Жобогондо байбичең жолборс таптı сүйүнчү. Жолордо байбичең жолбош таптı сүйүнчү. Эриккенде байбичең эрмек таптı сүйүнчү. Кайгырганда байбиче каралды таптı сүйүнчү. Ак балтаң айгай салыптыр. Аны уккан соң бай Жакып акылынан таныптыр. Көздүн жашың онтала, көрдүмбү деп бир бала, перзент берген Кудайым, жараткандын өзүнөн жашын узун сурайын, тууган үнө сүйүнбөй, мунун турарын тилеп Кудайдан, муң канган бойдон өтөм деп, ойлодум эле бу жайдан. Ак балта келди жайма жай, шалагы тип жыгылып, ошондо талып калды Жакып. Жакыптың келди кашына, тең урусуң ак балта. Айымы келди кашына, барбана болду башына. Кыйкырса Жакып кыңк этпейт, кыймылдаса былк этпейт. Ак балта чоочуп калганы, ак калпактуу колго алып, майпаңдай басып ак балта. Аккан сууга барганы, басып келип ак балта. Алып калган Жакыптын көдөсүн өбүрккөнү, көтөрдү башын бай Жакып суудан боюн үрккөнү. Ошондо сурады Жакып балтадан, ак балта чалым нетти деп, сен кай жакта жеттиң деп, келгенде мени неттиң деп, suurуктуң менин өзүмө эч эчтеме көрүнбөйт, карагын менин көзүмө, кандайлыктан талганым билинбейт менин өзүмө. Өзүң келдиң не үчүн өзөгүм өрттөй күйүптүр. Сен сүйлөсөң экен деп, менин кулагыма кетти сүйүп туруп. Не жүрөсүң балта чал, кең болсоң айта сал. Айтпадымбы сага деп, эркек тууду катының, не бересиң мага деп, ак балтаң айтып салганы. Ошоң анык бекен чынбы деп, айта көрүп балтам чынды деп, эркек бекен перзентим, көзүң көрүп чыктыңбы, же карап анык көрө албай, катындардан уктуңбу, кайтып айтып чалдым деп, ошо бай Жакып сурайт дагы кеп. Ошондон ак балта сөзүн баштады, тең ургум Жакып шашпады, уккан сайын Жакып чал, ошо буурчактап көзүн жаштады. Байбичем тууду эркек бул, байса байкасаң Жакып сөзүм бул. Баркыраган добушу тайчабын жерген угулду, олтурат элем үйүмдө. Опко жуп келип жүрөгүм оозума тыгылды. Каралашкан катындар, муну кармалашкан келиндер, кошо жүргөн зайыптар, кошо матчы кишилер, жашы менен карайтат, ошо жалпы адамдын баары айтат. Куурусактуу катуу сүздү дейт, эки колго толтураган чеңгелдеп түштү дейт. Орогондо чиренсе, 30 киши дейт, ошондо да күчтүү дейт, баалада болсо мыкты дейт. Байбичеңдин буурун энин балчыктай кармап чыкты дейт. Нен айтасың ак балта, жанчыгында бар эле, сары алтындан бир калта, санап сага берейин, жайытта малдан бир канча, сүйүнчү дейсиң Жакып кеп, сүйүнгөнүм менен бай Жакып, чын айтсаң болбойбу, дүйнөдөн какшы деп, ай ботом өлөңдү жерге өрт койгон, бир өткүрүп ала десеңчи, же өз журтума чуу салган жеткирип ала десеңчи, кара сууга кан куйган, бир канкордо тууган белем да, калайыкка чаң салган, анткордо тууган белем да, байбичемдин өлтүрчү, ажалды тууган белем да, баш бербеген дүйнөгө бир тажалды тууган белем да, эр өлтүрүп соёр да, куңкур кылып коёр да, нар өлтүрүп соёр да, пулкор кылып коёр да, кызыл тазыл көрүнсө кыздардын ала качар да, балымды гана суудай чачар да, баласы буурун алып, ботом байбичем аман калып. Андак балта кеп айтат, ачууланып бек айтат, балам жок дейсиң майышып,
Қарам жоқ дейсің қайшып, балаға жаңы жетесің. Бай Жақып байым нетесің, балада малды жүк көрген бақыл киши екенсің. Бекене малға деп жүріп байым иман өлдіріп екенсің. Жеберерің болса берсеңші, жебере албасаң Жақып бай бербеймін саға десеңші. Айтарың болсаң айтсаңшы, айтар малың жоқ болса мен азыр үйге қайтсамшы. Ақ балта сөйлеп салғаны, ал сөзін Жақып бай арсаңдап күліп қалғаны. Андай болсаң ақ балта, мынау алтынның алча бір қалта. Еркегінен барсын, ниеті қазат қараттым, ұрғашысының барсын, ақ түлеге жараттым. Үйрің 300 болып тұр, жашың 3 асайға толып тұр. Қамбор боздың үйрінен қалап тұрып 9-дан, төден алғын 4-өні, 4 ұру малдан 4-9. Қалғаны болса ақ балтам, қатындардан қалпып ал, қыз балдардан еғімтіп ал, келіндерден кемтіп ал. Сүйгеніңді сүйреп ал, қалағаның қармап ал, жек жерге мен жетіп ал. Сүйіншілеп келгенің, о сенің болды бекен балта чалу. О айталаған етеді, аттанын үйге кетеді, байбичеге жүрелі, баласын барып көрелі. Ақ балта менен Бай Жақып айлына қайта барып тұр. Аңырттан кеткен 40 кеші алардың астынан шығып қалып тұр. Сүйінші бай сүйінші, айғайдың алары салып тұр. Қай біренден қилаған, жақыны бар жатың бар. Өз-өзің өр алыңар, минген атыңды. Аттан құру қалғаның айт Құдайға датыңды. Бай Жақып үнін ұққаны, Қанышбек менен Қанымжан қаршы асып шыққаны. Бешік боңбек болсын, оғындағың болсы ұт болсын. Бай Жақып айтып бұл сөзді басы үйге кірдеме. Жану тичик жамынып, жаққан оттой қамынып, баласын алып болуқшып, бай бичесі толуқшып, ол тұрған екен үйінде. Бай Жақып шондо көп айтат, бақ дөйлөткө бәк айтат, бай биченің баласын алып келші деп айтат. Бақ дөйлөт барып қолсынды, бай биче бери осынды. Баланы Жақып алғаны, бала деген шу деп, барқырап илап қалғаны. Қуанды Жақып илады, құшақта бала туйлады. Баланың үн барқырап, айбатынан атасы бар ой қалтырап, барқырап илап, баласы жалмалап тамақ қарады. Ата кесі Бай Жақып аяқ қолың қармоғы, ошының алы келбей барадың. Баланғанда илақтып, бай бичені қарады, берсең емчек нетті деп, бір баланы тойғызбай, сенің пейлің қандай кетті деп. Жақшы еле менің сүтім деп, екі сорса емчектің немесе қойбой бүтін деп, ең ашқарақ балаң бар тамағына күтін деп. Бай биче сөзін салғаны, байқайын деп баласын, Бай Жақып көзін салғаны, маңдайы жазы башы құш, бар бойында тұра тұр. Қош қортымшық, қош кірпік, көркі қалча көз үтік, жалағай оғыз жарға бақ, жағы жазы еуызын, ердей қалың көзін күрі, ермін өзі көрінет, алақан жаз қол ашық, аттанып шықса жол ашық. Алт мүн өзі көрінет, өгенге көрек жайық түш, арқа сеген белі түз, айбатуға тұзары жүз, пілмүчөсі көрінет, жол бұрс мойын жоң білек, жорыны қалың таш жүрек. Жылғамаға бақ жылдыз көз, бөрі құлағы жол борстыш, бөлікші түрі бар екен. Құт қылған болса, Құдайым мұның Құдайдан жашын сұрайын. Кеткенден алар кегімді, кек алғанын көрермін. Құдай кетірбесе евімді, өткенден алар өчімді. Өч алғарын көрермін, өлтірбесі өзімді. Баштағы мүнез жолды, Бай Жақыптың етінен. Бар Құдайым бергенде балан өпті бетінен. Бай биче балан алғаны, емі бал қайтып емчек салғаның. Балқыта бір той қылайын, бар Құдайым жалғады, аябар бір той қылуыны, Бай Жақып есін алғаны, ойротты мұндай кім болған, ошо кезде жылқысы, есеп қылып санаса, 38.000 болған. Арым малым 6 айда, қанша малым қан тоды.
Жылқычым жылқымдын жети шыйкууда, коюм 80 миң экен, конушум кара шаарда. Жакшы бир той кылайын, жаздын алды баарда. Кулан жайла кутезде, куратым жатат бу эзде. Чыландын башы чөнөрү жар, аз болгондо 6 миң ашык төөм бар. Карагайлуу камбылда, кар баспаган жамбылда. Өзөнгө жайсам тол деле, же көзүмө караган 7 миң үй бол деле. Баарына кабар салайын, малымды жыйып алайын. Азыркы турган азгыр кыз, алы келип күтө албас. Анжам менен ташканга, азыр кабар салайын. Ак инемдин баарысын бир чогултуп алайын. Кашкар деген угуштакты, кабар арт менен сарголду. Кабырга тууган кыпчак бар, кашыма жыйып алайын. Ал чүнүшүн найманды, абактарак аргынды. Айтып тойго барууну, ургу тургут калмагы. Ушул алам тууганы, укпай киши калбады. Маңгулдун жийип баарысын, Кытайдын жийип кыйласын. Сарттын алып санатын, талыганча канатын. Казынамдын ачайын, кара малды чачайын. Күнүшүм жатат таш болуп, менин күрүчүм жатат аш болуп. Күлүгүм семиз мас болуп, күлүктү таптап дүнүйгө. Күрүдөлдү кыргыз аз болуп, алтыным жатат таш болуп. Амбарда будай аш болуп, аттарым семиз мас болуп. Аттарды таптап мүнүйгө, айнымда кыргыз аз болуп. Курдуун көрүп Кытайдын, конушум кошпой курууду. Коңшу болуп маңгулга, кор болду ногой уруугу. Орозду калды ополду, бай калды башкы сугунда. Көз камалдын балдары, көй капка жакын барганы. Көрө албай бизди калганы, көрүндү көзгө ойлосом бу дүнүйө жалганы. Уулуу бир той берүүгө айтып болуп ал сөздү. Эми бай жакып белин байладың. Чакырууга чыгарды, тамай 30 кишини. Чакыргын дедиң ошону, кызыл чокку тай четинен. Асты киши калбасын, Алтай тоонун бетинен. Жетип келсин жергентик, тойго келсин тотуулук. Калбай келсин кашкарлык, кошоо келсин котондук. Марал башы долонду, басы өткүн олорду. Самарканды жызакты, санатын айтып узатты. Орто төбө кожентти, Олуята Ташкенди. Орчун оком маргалаң, иле менен чүйүнө. Кабарымды уккандар калбасын деп үйүмө. Туурасың эрти суу болсун. Бактан бери бу тойго оң атап койгон оюм бар. 50 бордок өгүз бар, немесин койбой союңар. Агаң иниң туугандар, аламанды коюңар. 400-төгө оң арттырган мөмө чөмө жемишин баары келди жыйылып. Телегеyi тегизи 600 аттан төгү аппа күрү чаттырды. Кытайларга ылайык 40 миң чанаш меш менен кара мейиз салдырган. Кызыл арагы тарттырды. Кыларына келгенде кызматы журттан арттырды. 700 очо койдурду. 7 мүшүлүү кыргызын эл башкартып койдурду. 600 аргын уун айманды эш тартууга айыт тартууга жайлады. Калмактан калкан ууга алмакка казан астырды. Жер очоктун баарысын жергентикке каздырды. Дутар менен комузун колунан алып чертишип, 30 үйлүң он ойгутту отун жарып кертишип. Сурнайды суулап тартышып, ырчылар ырын айтышып, кош башчылар баарысы коно турган жерине коюң өрүп кайтышып. Колго келген маңгулдар падышаң экен Жакып деп кошоматын айтышып. Кытайдан 40 миң кол келди, кыжыл оолу ойротту. Туушан төрө зор келди, калмактан канча кол келди. Казак кыргыз мол келди, дүнүйө басып кол келди. Ногойдон калган кызылту болоту баштады. Ошондо оюнду жаңы баштадың. Карасман калмак балбаны, казактын калдары бөксөсү. Каршалдына барганы, кармашкан жерден ир калдар. Каптай кармап алганы, калдайтып барып калмакты. Кара жерге салганы, апыраңдап көп казак айгайлашып калганы. 6 жылкы бир төнү байгесинен алганы. Ошондо маңгулдан чокун дөө чыкты. Ошондон ат минбеген жөө чыкты. Аты чокун балбан деп, беттешкенин алган деп. Намыстаны маңгулдар айбаттуусун салган деп.
түгелбай аттуу балбан деп буу сүрүшкөнүн алган деп калада калкы барысы жашы менен карысы чоокондо көлдү күркүрөп оозунан түтүн буркурап маңгулдун баары чуркурап балбандан кийимин кийинип бабасына сыйынып Байтөгүл басып барган жерден бул өкө бага электен кармады күрөштүн өкө салганы билектешип калганы бир жытканда Байтөгүл ошондо билегинде сууруп алганың эрдемсинген о чокондун Байтөгүл колун кармады балбан сынган баатырдын сууралбай колун калганы колун кошуп Байтөгүл бел бодон барып кармады менмен синген чоң чоку бери бакпай калганы калың журт карап турганы калдайган келип чоконду Байтөгүл кармап оорганы балбандын түгөл жыгыптыр 6 сыйыр 5 жылкы ошондо байгесине чыгып туруп кызыл чоктуу тай жортунан күнөстөгөн бир балбан күрсүсүн күлөп алганы күндөй болуп күркүрөп төгөмүн деп каныңды кыямын деп жаныңды кетирем деп саныңды майданга кирди бакырып кел бери деп чакырып арка атасы бараккан өз атасы камбаркан казактан чыккан мыкты жан өзүнүн атын айдаркан чыктың акыры айбаттанып бакырып Кытайдын баары дүргүшүп коркоктору мүргүшүп 60 000 аскери айгай салып татаалап аламан койду санталак тойду баштап салдым деп тозокко кандай калдым деп Байжакып шашып калган казак кыргыз өзүбек казакка тууган өзү деп кажылдаган капырдын кандай айткан сөзү деп кыпчактардан элеман кыйры тууган чечен тас татарлардан эрештик жедигердин багышы жеткири бийдин агышы маңгулдун алды калысты балбан чыкпай ат чаппай токтотуп койду тойду салышты эрегиш болуп эки журт эки күн жатып алышты эки күн токтоп жатканы эртеси таң эртесиң атты чапканы байгенин башын байлады 500 жылкы 1000 кой байгесине шайлады 5 кыпкызыл нарыны эки төөгө жүктөгөн эсептеп алтын зарыны 6 кара 80 кой байлап берди Байжакып койчуң айткан байгесинин баарыны эки күн атын айдады эл тамакка жайланды 3-чү күндөн аттанып тойго келген көпчүлүк куржун кечүү байланды атка болжол алыптыр өгүзгө чүгүү калкандап ошо жерден кайтыптыр эштектен аты желтаман сүрөгөн экен элеман арандай ооз ачылып кара болуп суулугу жерди көзү басылып даңканы тийген жерлери ташта болсо казылып төрт аягы ачылып оозуктан ак көбүк омуроодон чачылып сары кызыл кара жал сайдан чыккан булуттай закымдай учкан кандай мал артынан келет жакындап аткан октой бир сурат эң аркасынан жакындап багыштын аты сургийик анда санда бир тийип анын арка жагынан каңгайлардын кара сур анын жүгүрүшүн карап тур анын арка жагынан таз чечендин тоора семиз экен бечара соорусу көп солкулдап сүрөөгө кирип болоктоп оңалардын аркы жагынан алтайлардын аркара арышын керип адымдап айгайын алтай салыптыр эң ачып көздү жумганча бир тоору тай келип калыптыр той өткөн жашы кунандыр каалмактын кара жой деген түндүкчү артынан салып айгайды куунанына кубанды отурготту саган этти деп тырмактай болгон кулунум сай тулпарга жетти деп көтөрмөлөйө көргүн деп ошо көп тургото кандай өлдүң деп аркасынан караса анжияндын акилик бакбаягы майышып кабыргасы кайышып коңур бий келип акыры коржоңдогон будооңуз не болду деп бакырды айкырыгын укканда арам өлгөн акбакай коёндой кулак жапырды даңканды көккө сапырды кулжага келген сүрөсү кумду сары талаада Кудай колдой көргүн деп кужулдаган көпчүлүк Кытай алса бекери деп кызыры бизден кетери деп
кангай алса бекер деп, касиет бизден кетер деп, желтаман менен сургүйүк бирөө алса экен деп, аз сүрөгөн адамдар жетпей келет тепеңдеп. Бай Жақып қалғаны, башын чайқап желтаман, басуға келбей қалғаны, бағыштың аты сургүйік, барып туға бір тиіп, жедігер атығы шыққаны, желекті туыну жыққаны. Бағыштың аты шықты деп, Бай Жақып туысын жықты деп, о тойға келген көлге, азыр болдың қошу кеп, ортазия күн батыш, озу аты келген соң, емін осолдық болыр тим жатыш, айыр өркөшкө тө чалды, ай туяққа бе чалды, туғаным бағы соғат деп, душманның барын жоғыт деп, Бай Жақып бай башында, бая балта чалы қашында. 31 атты байге бар, ойроттомындай оғайда бар, 31 ат байген алыптыр, Ақбалтаның көк жолы 31 болып қалыптыр. 6 қара 80 қой, Ақбалтаң айдап салыптыр, о соғыт деді байым деп, айтарға менің жайым деп, 500 жылқының өзің ал, қой дегенің қанша мал, айдарға бізде болбойтал, құтқылсың құдай тойыңды, өзің алчы қойыңды, 500 қызыл нарыңды, есеп қылып санап бер, 2 тө алтын зарыңды, ақсақалым ат менсін, топбашылар тоң кисін, айылда келген адамдар алтынды сатып бұлдасын.